Maya pa oras, Labud Kapampangan. Aula tayo siguro. No cherry trees din kayong gurut ko na eh. Kanyan man. At chuta mo kayong katamong mga pilani ini. Itang kadinalan na patapulot siyam yung taulindili yan eh. So yung katuki na kadinalan na patapulot siyam A, ini 149A. At baluin na patsetin yung suffix mo kanyan. Wari pisabi tamo. Wala mo quiz type yan eh. So palwal yun orang kayong 1/4 sheet of paper. Dening pag nakakumpasibayo, dening manong gagamitin tamo ka rin kaya katamong suffix videos. Banyalan eh. Pakikwanan kung pipilinan ko retang pane magagamit. Isipan tamo ka Pampangan la dapat medyo debatable la, medyo controversial lang amano. Dengaliwa kasi sabihin do, akagisingan ko makanya na sasabihin naging kaya kami ara. Dapat may nasa ka rin Tegalugan lo, itang bala mo. Maging kayabe na noon yung Kapampangan dialect, ne? Pakalawin talo at mag-comment kayo, sabihin nyo nung nanong katulid naging Kapampangan, ne? Okay, pag-umpisan ko na, yung mumunan dili, pasensya. Yung pasensya, ba't siya manataking Kastila ini eh? Dapat atin niyang mas manayon kayong Kapampangan ini eh? Yung katuki na iwasan, yung iwasan Tegalugan niya. Panay kayong darandaman ng iwasan. Nano yung mas manayon na kayong Kapampangan. Yung inintutuki, apasagot. Sagot, apasagot. Segutan, dening makanyan. Kahil rin Tegalugan lo. Yung katuki, pindutan. Pindutan, panay kaya naman daramdaman ini. Atin yung mas manayon na Kapampangan yung manong pindutan. Ini halaya ara, itang kaya itang ube. Yung halaya, Tagalog yo. Atin yung katulid kay Kapampangan yung manong halaya. Yung katuki na dikit. Pandikit ara yan eh. Yung dikit, Tagalog yo. Kapampangan ini. Nano yung katulid na kayong Kapampangan palagay yo. Yung katuki, libing. O kapilan day libing yung mete ara eh. Yung libing, Tagalog yo. Atin yung mas manayon na Kapampangan ini. Yung katuki, itong nga primero yung kaya, Nobyembre. Undas na. May ko Pilipinas sa kabali ko, kabirabara, undas din Kapampangan. Nung karmeni batan ini. Yung katuki na, habang mamalis siya na maki indredo siya na. Yung habang Tagalog ito. Habang wari ito niyang sa lani mga itsing Kapampangan nala. Yung katuki magtiis Tegalugan niya naman ini. Atin yang atin yang katulid ako Kapampangan na mas manayon, ne? Nunal. Kayo naman nunal wari tayo wari balo kayong Kapampangan ng nunal, Tagalog yung nunal eh. Deni nga doon tutuki panela kula namang daramdaman deni. Ini mo muna kasalukuyan, ne? Kasalukuyan yang agmanewan ng kabira-bira sa ipunganda niya kabudana. Kasalukuyan Tegalugan niya ito. Atin yang mas manayon na Kapampangan ng kasalukuyan. Inimetong pa kinabukasan. Kasi Tagalog yung kinabukasan, itang buri na sabihin, future ale. Yung kinabukasan, gagamitan din kasi naramdaman ko. Halimbawa, kinasalan niyang Domingo kinabukasan, bintala Hawaii, mighani mula Itang patsema kanya pangagamit, Tegalugan niya, tinyang mas manayon na Kapampangan ito. Dito na pa mo, puta, may ngamuti na kayo. nung nanunan naman ding pakiwat yun Samasan nyo. Sige, ang kakyan tutuki, patsya Kapampangan tamo, may Pangapampangan tamo. Din kaya katamong apo, din kaya katamong anak. Tala sana pa nagulugan. Paragulan talang Kapampangan, paragulan talang lulugod at magmasabal. Kaya katamong amalong. Salamat kaya kayungan, with tamungan.